Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Of course namuntlha hi ta hi kha hi khavhara xitori xa Gagash xi nga ku trendeni swinene. Ya sweswi hi khavhara because i adirese mhaka ya kona. So ku na e live very Gagash of course a nga fika yi endla. So hi ti 2 ta July ku na e live Gagash a nga fika yi endla ka his account. So a hi ri controversial swinene. So to summarize the first section a kha kombisa ku halaka swa ha bohi ngopfu ku va a ri ka swa social media and stuff like that. Ku hi sehetelela nga hala ku prova nchumu vanhu va n'wi rhandza ka hana ni diyo a posta swilo swa ti-Gucci and stuff like that wena mhaka leyi mara ku ve na section yin'wana la yi nga fika yi tekiwa like in overall yi trenda all over ngopfu ni le ka TikTok hi tiva ka yona to be specific hi ta hi kha hi ya ka this account very i Gaza News 28 kona ni nga fika based on my research ni fika ni kuma ku ve na engagement kona na Gagash wena mhaka leyi so video kona it's this one yeah, it's this one exactly. Why would clear mode nga report? Kasi what clear mode mi nga havi kona na. Vanhu tolovela ka TikTok. Okay, it's fine. I don't know. Ite yin Gagash. Sooner. Yeah. Social media data ka ripenga. Swanda swi nga heti na viki. Swanda swi nga heti na viki. So okay, me sure langa the so na voko la swi tisa a wrong impression la swi kusungula ku trenda ku Gagash la ku dlaya and stuff like that na loko ngeka ti comments mi ta fika mi swi kuma swo fana sweswo okay swilo swa humelela le misaveni so I'm just very ni prepare for the unforeseen circumstances ndlela ku mi nga fiki mi teka ka hi xoko loko swilo swo humelela leswi nga ta humelela so it's normal. Unforeseen circumstances xilungu xi nga xi ni but like unforeseen circumstances as you can see it's basically something lexi munhu xi ngo fa xi n'wi hita sort of as a surprise sort of it has to do with something negative sort of mavona mhaka leyi okay check in terms of definition leyiwa like we can see ku ri swi nga fambisana na illness maybe the business ri nga ha fambi kahle or legal context as you can see loko kombiseni kwalano maybe court decisions mi kuma ku munhu a swi fambangi hi ndlela ya yena but of course to some extent yes swi nga associatiwa na positive things as you can see kwala vankomisa ku not necessarily negative but generally swi kha swi va swi ri negative leswi swi nga fika swi endla ku marito ya Gagash ya va a bit strange la loko avuton'wini u fika ka point yin'wana ya ku u swi twa ku hayi no I'm unable to care so swa humelela so swa xikipa xinene mako masipala ma yi choice a ni mi choice why ni mi choice ni nge mi choice mi rhandza ngopfu so umbala ku dura swa ku ta va na ti-post u nga ri khale mi ta ti vona ti-post ti ta huma ti-post ku ta ku ri na ti-post soon it's just a matter of time ta ti vona ti-post ta ri na ti-post ku ti-post ta yini just wait for it bibele ri ndzi ta famba kambe ndzi ta vuya eku vuyeni ka mina ndzi ya vuya hi xivumbeko xo karhi ku nga ri lexi ndzi nga famba hi xona as I've heard hala n'wana ra hi tiposo lero ku na swilo ri tiposo to karhi but the first section yi na vu-negative maswona so this video ya Gagash hense mina ni yi tshikise sweswi ni ku hayi ni nga ta famba ni hopala a hi tweni ni ku swi ta kha swi fambisa kwini so of course Gagash i commenteni hense ni teka video to be specific i kona Gagash la as you can see la nga fika komisa ku futhe mapikapika or mapima valo ndzi n'wina as you can see and then lo Gaza News fika komisa ku hayi my chavisa and stuff like that so in overall if you can check the comments here many people like wouldn't can check in overall and samar nhlayini some ava indicator ku maybe Gagash akala ku tidlaya and stuff like that va fika va swi linka na yin'wana wa un'wana wa vanhu anga lova mi nga ma hleketa timhaka ta ti-red room and stuff like that loko ni kha ni chekela va kha va kombisa timhaka ta tina ni ti ngopfungopfu na divorce ku maybe anga la ku khala ku divorciwa na Gagash and stuff like that a ni kha ni swi hlayahlaya swo tala and stuff like that mavona mhaka leyiwa however the following day very the 3 ta July
Yeah, Gagash via another live loko se ta hlamusela mhaka liya. But before ni nghena ka live liya mina rain as Master T, yes, to be honest mina ni ri confused era nchungu ku ndleka yini Gagash because the other section a ni twa ku yes yi na vu negative nyana sort of ku nga ku na swa karhi swi nga associated swa negative tani swa hi kha hi kombisa ti-examples there. But then the other one a swi twa ku yila hi tiposo like a swi nga ri ku khomaneni Gagash swa yena swi nga ri ku khomana and then na laha ri emotional so like a swi chuhisa nyana man. But ivi a hi hlamula mhaka leyi. Ni hlangana na video yin'wanyana ka TikTok leyi vulavulaka ku wena u languteka u lava ku ta teka vutomi bya wena leswi va vulavulaka swo vanhu so they say ku ri swi fikile se nkarhi vukhendla tirifoniya vanhu vhele va nga ri vanhu va ku tipimapimela ka gaza ma vo. So I think at some point you guys misquoted me laha ni nga ndla something look at the reason why you're always looking for negative things, but if you can go and listen to that video thoroughly, then you'll understand what am I talking about. So issue if I'm social media, then the ones on the go for the celebrate no, this guy indeed 1, 2, 3 man. You see. Akuna lani ya ku kona loko ri ku na ku nyangatsa wa to tambela kuna lani ya ku kona anu munhu wa ku famba sweswi xikwembu xi rhandza ngopfu. And even if I can go through a lot taking my life is not a solution. I will never do that. I don't believe in what do you call in cowardice what do you call arrangement. I'm not a coward myself. Switori aku swi ri ku trending everywhere but hi nga vula ku mhaka kahle loko ina swi share ka komba khata ku hi voko ku hayi a nga vuli ku wa famba ni swi kahle hi tikwalaho ku khata hini la because mina I don't believe ku ta hi khata social media a mina Gagash munhu wa social media phela swin'wana swi fanele i ku titsemela xinkwa swin'wana in other words I mean i munhu wa social media i dume hi yona loko fike xilo xi dume hi xo fike xi khata ndleleni swo boha ku va na influence yo karhi so I don't believe in that section. And I'm not saying for those who have taken their lives maybe through suicide and whatsoever they are cowards, but I worship based on my analysis or how I take things. So you don't know. Maybe whatever that you are going through now, it's better than what you are going to face in heaven or in what they call in hell. Because I need to go in the tatilwi. Bangwan mi ati hili na kuna shungwan mi imile te hele. Anguna li shimu ngata shinda templita ngote biye ngufu te hele te mi imiri. So injalo don't support. Makupapa ayana minti ba kahle ngere. In overall, just to summarize, it has to do with business, sort of like launching a business, yeah, in relation to that. Surprise and stuff like that, but yeah, waiting and stuff like that. You must use common sense. When they say Kaizer Chiefs is going for a kill, are they literally saying Kaizer Chiefs the Pirates? So if somebody saying this, that's stupidity to a nice level. You must use common sense. I mean, use common sense. At some point, you just apply general knowledge. So boy, yeah, so leswo guys loko ri amukeza ka banda kombela mi tlika subscribe. Kudlaya.